přesto na některých místech Srbové vydrželi. Například tady v gétu v Horním Orachovci. Hlídá je tu rakouský KFOR. Uglavnom, kao što i vidite, da je svaka ulica prazna, nema življa ovdje. Ljudi su otišli, ljudi se spremaju, kupuju neku kuću, neki stan u Srbiji. Mi u ovom trenutku i dalje imamo 7.500 porodica koje bez ikakvog uslova čekaju pravo da se vrate. 1.500 ne traži nikakav uslov, samo da se vrati. Ni bezbednost, ni ništa, samo da se vrati. Obezbedite nam to. Obezbedite nam to, dajte nam da to možemo da učinimo. Kako to pravo ima svako oko kugle? Nema naroda koji nema pravo da se vrati. Největší starostí kosovského ministerstva kultury je volba královny krásy. Jedinými investicemi na dnešním Kosovu nejsou průmyslové podniky, ale ku podivu mešity. Katolik! Smutane. O, katolik! Una Teres! Smutane. Katolik! Klášter Zočiště. Srbové se složili na jeho obnovu. Kosovská mise OSN ale ustoupila albánským extremistům a nařídila místním Srbům novou střechu kláštera rozebrat. Proč OSN a jednotky KFOR jdou na ruku albánským extremistům? Kosovským Srbům zbývá jen málo chvil k veselí. Jednou z nich je každoroční vinobraní ve Velké Choče. Vinaři sice nesmějí na své vinice dál než nějakých 50 metrů od domu, ale zdejší merlot je znamenitý. Vojáci různých národností je svezou sem ze všech koutů Kosova, Metochie a severního Srbska. Ale loučení je bolestné. Shledají se za rok. A shledají se ještě vůbec. I mi smo optimisti i nadamo se da ćemo moći ponovo da živimo i narod naš da se vrati ovdje, novim prostorima. Ovo je naša zemlja, naša država, nadamo se. I ja ne vidim Srbina koji sme potpisati da Kosovo pripadne drugoj državi. Teško. Nikakve pomoći nemamo. Nikoga. Niti od Srbije, niti od umnika, niti od nikoga. Prepušteni smo sami sebi. Je li to civilizacija? Fadil Hođa je rekao sam da su to varvari za svoj narod, ja ništa ne kažem. A vi sami zaključite kakvi su.
mi ne tražimo ni stopu koja nam ne pripada. Ni zrno peska koje nije naše. Ali nemojte ni zrno peska da nam uzme neko. Vi možete da nam otmete sve, šta god, vi ste moćni. Sad možete da uradite šta god želite. Do godine to možda bude nezavisno. Možete da radite, vaše je šta ćete da radite. Ali mi ne moramo s tim da se saglasimo. Ako nam otmete, od sada za 100 godina, za 200 godina imamo legitimno pravo da vratimo to. Moje pravunuče ima pravo da vrati. Ali ako se složimo sad i ako vam mi potpišemo, nemamo pravo nikad više.